भागी दियो भाई देखी 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 সবচেয়ে যুগের ক্ষমতা ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ ଭୁଲ ରୋଡରେ ଅଛି ଆଉ ବସ୍ ପୁରା ମଝିଆ ମଝି ଆସୁଥିଲା କାଟିଛି କାଟିବାନି ଆଉ ओवरटेक करू जाको ट्रक ठीक जगह अच्छी ना ट्रक लाइन अच्छी अपकारण केते तथापि 5-7 जन भाई जाइए नहीं बेसी मेडिकल ऑलरेडी मते एम्बुलेंस रे 10टा तारे एडी कोन पुनी पछरे केटा गला हाथ गोड़ सब भांगी भांगी जाइती कार सब छेची जाइती माडटा हेदियो माने केडे जोर धूली हेदियो पूरा ना 5-6 जन मते भलो अछन सरी बसी थिले सब अरे आसिला लागिला लागिला भाई भाई साइड हो भाई अरे मेडिकल जीव जियो सेही हाथ में ट्रक आपके मेडिकल जीवे भाई साइड हो साइड हो साइड हो भाई गाड़ी गाड़ी पूरे टोटल जियोटा के आगे वही जोर चल ड्राइवर बोल पूरा ड्राइवर से मोड़ी भीतर अच्छी हाँ एक लेडीज स्टडी भलो अच्छी लेकिन अच्छी छुआटा अच्छी छुआटा जाओ छुआटा भाई टानो ना भाई भागी दियो भाई देखी 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 সবচেয়ে যুগের ক্ষমতা ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି बस भूल रोड रे अच्छी बस पूरा मझिया मझी आसला काटी काटिबानी अब
ଓଭରଟେକ୍ କରୁଛି ଆଗ ଟ୍ରକ୍ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଟ୍ରକ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଅକାରଣରେ କେତେ ତଥାପି 5-7 ଜଣ ଭଳିଆ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ନାଇଁ ବେଶୀ ହେଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଗଲେଣି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 10ଟା ତାପରେ ଏଇଠି କଣ ପୁଣି ପଛରେ କେଇଟା ଗଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାର ସବୁ ଛେଚି ହେଇଯାଇଛି ମାଡ଼ଟା ହେଇଥିବ ମାନେ କେଡ଼େ ଜୋର ଧୁଲି ଯାଇଥିବ ପୁରା ନା 5-6 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବସିଥିଲେ ସବୁ ଆଜି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଖୁସା ଲୋକ ଆହୁରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ ଭୁଲ ରୋଡରେ ଅଛି ଆଉ ବସ୍ ପୁରା ମଝିଆ ଆସୁଥିଲା କାଟିଛି କାଟି ପାରନି ଆଉ ଓଭରଟେକ୍ କରୁଛି ଆଗ ଟ୍ରକ୍ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଟ୍ରକ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଅକାରଣରେ କେତେ ତଥାପି 5-7 ଜଣ ଭଳିଆ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ନାଇଁ ବେଶୀ ହେଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଗଲେଣି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 10ଟା ତାପରେ ଏଇଠି କଣ ପୁଣି ପଛରେ କେଇଟା ଗଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାର ସବୁ ଛେଚି ହେଇଯାଇଛି ମାଡ଼ଟା ହେଇଥିବ ମାନେ କେଡ଼େ ଜୋର ଧୁଲି ଯାଇଥିବ ପୁରା ନା 5-6 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବସିଥିଲେ ସବୁ